Jesosy de manao zao fanasana lehibe, andao re mahandeha hamonjy anisany kazambany janoneto, andao re mahoany fizary tonga hany de ho faly avoko, andao re mahandao miantso reny tompo, andao re hoany fangandry izy zao, fa aza de malaina fa izy de mitady ansikry zay mpanota iarifany aminy. Avile favovotra ity fanasany ity, raha misy zay tehino ankizy mba hisotro sotroy maimaim-pona ty rano nain'ity, fizay mangetaheta tsy angetahetakoa. Avile manasoya iara ka hisotro fa Jesosy anome ty rano nain'ity, zay fotom-pamonjena miboboky ao anaty, fa izay tsy mba misotro ty aneny na toko. Jesosy tompo zay manao zao teny zao, miainoa manatona aty ianareo teo velo melonany fanay nareo, fizaho hanome fihitsara